Универсал Кеш каналынын көрчүлөрү, катталуучулары, мен азыр канымдын группасын текшерткени келдим. Кан куюу бөлүмүнүн медсестрасы Мавлюда эже текшерип берет. Трансфузионный кабинет беле? Кабинет трансфузиологиянын башкы медсестрасы Мавлюда эже менин азыр канымдын группасын текшерип берет. Анда баштайбыз. Мавлюда эже. Группасын текшериш үчүн birinci saliklon bilen kullanımız. Anti-A, krasny bulut, Anti-A, anti-B, синий bulut, A-B, белый bulut, бесцветный bulut. Бесцветный. И super D rezusunu tekşiriş için super D bilen kullanımız. Теперь kandı elektrolit alışımız gerek sizden. Menden ne? Kolman alastı. Палочка булочка керек, стеклянный. Стерильный деңізі? Стеклянный. Стеклянный, стерильный. Сордыру алды. Біз Окей, рахмат. Азыр ошо аралаштырып атканыңыз эмнеле? Часовой стрелка боюнча айландырабыз бутта. Сааттын жебеси менен айландырат экен. Физраствор кетет и у нас чакаянда палочкалар. Биттасы вода, биттасы физраствор. Канча минут турасыз? 3 минут. 3 минут. Уже сиздики juda жакшы. Мынакей меникин медсестра айтат, сразу ирип кандай болуп кетти? Песочный часы поставим 3 минута вот так. Песочные часы экен мына 3 минутага коюп коет экенбиз. 30 секунд на самом деле показывает. А мы ждем 3 минута. 3 минут күтөбүз. 3 минутта күтөбүз. Бирок 30 секундда эле көрсөтөт. Но 3 минутта күтөт экенбиз да. Мынакей кум агып атат. Резус положительный. Третья группа. Кум мына агып кеткичең карап турабыз, 3 минутта. Меники уже көрсөтүп коюптур. Сиздики Үчүнчү. Сразу көрдүңүзбү. Третья группа резус положительный. Ошондо канча экөө үчөө тең эрип кетеби? Көрсөтсөңүз. Вот анти-A'да агглютинация жок. Вот. Агглютинация. Это будет третья группа. Вот. Агглютинация нет. Вот. Азыр мен бул жагына өтүп. Анти-A'да агглютинация жок. Это будет третья группа. Агглютинация деген мына ирибеди. Кеткенде 4-cü группа болот эле. Бардык ирип кеткенде 4-cü группа болот эле. Вот анти-Б'да уже есть вот агглютинация. Анти-A'да есть вот. Агглютинация. Резус уже положительный. Агглютинация есть. Резус положительный. Үчөө иригенде резус положительный болот. Отдельно мына суперды. Сиз буга суперды деген жидкость тамчылаттыңыз да? Суперды. А үчөөсү группа. Бу резус. Мына башкы үчөө группа экен. Мына жалгыз мына бирөө резус экен, резус фактор. Мына үчөө тең ирип кетти меники. Демек меники Иштасырды группадан. Сизге уже третья группа. Если муну ырымастан муну бу ырып кетти, муну ырымаса экинчи группа болот эле. Эгер мына АВ2 деген ирибесе, экинчи группа болмок экен. Мына Эгер хаммасы үчөөсү ырымаса первая группа болот.
үчөө тең ирибесе первая группа. Ошондо резус фактор кандай болот? Резус положительный болот. Ушунда ири береби резус. Резус иногда отрицательный был, редкий 15% резус отрицательный болот. 15% адамдардыкы 85% резус положительный болот адамдарда. 85% резус положительный болот экен, 15% отрицательный болот экен. Мынакей караңыздар. Эгер дейт медсестра айтат, үчөө тең ирип кетсе, мына үчөө тең ирип кетсе, четвертый группа. Төртүнчү группа болот экен. Мына үчөө тең ирип кетсе, мына башкы үчөө. Ата башынды көрсөтсөм. Кана? Мына вторая группа вот. Биринчиси, экинчиси ирип кеткен. Көрөсүң, ада уже нету ничего мана. Ошон үчүн бул экинчи группа болот. А мына үчүнчү группа болот. Вот тут тоже үчүнчү группа, вот биринчи группа. Биринчи группалар. Эч таким болбойт. Чоң. Мына караңыздар, эгер мына меники биринчиси ирибеди, үчүнчү группа положительный болду. Мына биринчиси ирибей калды, үчүнчү группа положительный. Эгер экинчиси ирибей калган болгондо, экинчи группа болот эле. Үчүнчүсү ирибей калса, үч хаммасы ырмаса, первая группа болот. Бардыгы ирибесе биринчи группа болот экен. Биринчиси ирибей калса, эки ырса, ирисе үчүнчү группа болот. Үчүнчү группа болот. Агер экинчи группа болсо, анти-Ада ырып кетет, монда ырыбайт, монда ham ырып кетет. Хаммасы да ырса 4 болот. Бардыгы ирип кетсе 4 болот экен. Группа бардыгы ирип мындай болот, бөлүнүп ирип кетсе 4 болот экен. Мына резус фактор отдельно болот. Отдельно эле кетти положительный болот. Ырыбаса отрицательный болот. Резус фактор эгер ирип кетсе положительный үчүнчү группа болот экен. Эгер ирибей калса отрицательный. Бул положительный, отрицательный деле билдирет экен да. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат, Мавлида эже. Чоң рахмат сизге, макул.